manda ya gatatu ku kabina keza no gukomeza kubera FDLR umubyeyi, imigambi ya perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nubwo imikoranire y'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR ari ibanga rizwi na bose, cyakabaye igisebo ku bintumwa yihariye ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo izenguruka ibihugu 8 bya Afurika n'Uburayi mu kwezi kumwe, igenzwa gusa no gutanga ubutumwa bw'uwo mutwe w'iterabwoba. Rero ndaje ngo tuganire kuri byinshi biri kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko kuri kuvugwa kuri perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse n'intumwa ye kuba yaragiye amahanga, itangaza byinshi kuri FDLR umutwe bamaze imyaka myinshi bakorana. Ni The Quick Times News, wecyo usabwa nukujya hasi ari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu. Muhaye ikaze. Hagati ya tariki 13 na 26 Nyakanga 2026, Minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kw'akarere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba n'intumwa ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yihariye Floribert Anzurini yakoze ingendo zimuhuza n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ba Togo, Uganda, Burundi, Tanzania, Ububiligi, Ubufaransa, Afurika y'Epfo ndetse na Guinea Equatoriale. Byinshi muri ibyo bihugu byasobanuye ko yahageze atwaye ubutumwa bw'ibanga bugenewe abayobozi babyo bwoherejwe na perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kugeza ubwo Jeune Afrique yatangaje ko bose agenda bereka ibaruwa yasimweho na perezida wa FDLR Byiringiro Victor ikubiyemo uko uwo mutwe wifuza ko gahunda yo kusenya yagenda. Byumvikane neza, perezida wa FDLR yandikiye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu buryo butaziguye. Hanyuma Tshisekedi afata iyo baruwa ayihinumwa yihariye ngo igende igeze kwa bakuru b'ibihugu byose yagiye asura, byiganjemo ibifite ijambo mu miryango mpuzamahanga nka Africa Union, SADC, EAC, EAU ndetse na ECAS. Nkaho ibyo bidahagije, hategurwa ikiganiro n'abanyamakuru cyo guha ishingiro iyo misiyo. Aho kwa 28 Nyakanga 2026, Floribert Anzurini na Patrick Muyaya uvugira ubutegetsi bwa Tshisekedi babwiye itangazamakuru ko iyo baruwa ya FDLR ishimangira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyize ingufu mu kubahiriza amasezerano asinyiwe i Washington kwa 4 Ukuboza 2025. Nyamara aya masezerano ashingiye ku gusenya FDLR kwa LDC kuzakurikirwa no koroshya ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, na hamwe ateganya ko FDLR igomba kugishwa inama y'uko ibintu bigenda, kuko ntabwo ifatwa nka rumwe mu mpande zasinye, ahubwo iri mu byo amasezerano agamije kurimbura ngo haboneke amahoro arambye hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Igitangaje rero nibyo ibihugu byaramwakiriye, ntibyamugaragarije ko ari imyitwarire igayitse itagombye kuranga imikorere ya leta nzima. Ahari bibona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba iberwa n'urubwa. FDLR yashinzwe n'abasirikare ndetse n'interahamwe bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Akugaragariza amahanga ko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo avugana mu buryo butaziguye n'abayobozi ba FDLR, kugeza naho yohereza intumwa ye yahariye ngo ivugire uwo mutwe mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabwaga kuba yawusenya mu minsi 90 nyuma y'amasezerano y'amahoro. Byumvikanisha ko Tshisekedi akiryohewe no kubera FDLR umubyeyi. Ndasubiramo, byumvikana ko Tshisekedi akiryohewe no kubera FDLR umubyeyi. Ako kantu mu kanota hano
raporo ya 2026 y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko abayobozi b'igisirikare no mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basezeranyije FDLR ko bazakora ibishoboka byose bakayikingira ikibaba, ubwo ni mu bikorwa byayo bigiye bitandukanye, kandi ko idakwiye guterwa ubwoba n'amasezerano ya Washington yo kuyirandura. Nyuma y'iyo raporo yasohotse muri Kamena hagaragaye amakuru ko bamwe mu barwanyi ba FDLR bagenda binjizwa mu mitwe itandukanye igize Wazalendo hagamijwe guhisha umubare nyakuri w'abarwanyi ba FDLR naho baherereye. Muyaya na Anzuruni babwiye abanyamakuru bo mu bice bitandatu by'ingenzi bavuga ko FDLR ifite nyine ibyo bice bitandatu by'ingenzi, ifitemo ibirindiro aho RDC igenzura ari hamwe gusa muri Warikare, ahandi hatanu hari mu bice bigenzurwa n'umutwe wa Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars cyangwa se AFCM 23. Ini ngingo ubutegetsi bwa Tshisekedi azamura iteka iyo bajijwe impamvu budasenya FDLR uko byagenwe, hari nubwo bibagirwa bakavuga ko FDLR itabaho ahubwo ari urwitwazo u Rwanda ruhimba. Ubundi bakavuga ko uwo mutwe ugizwe n'abashaje batabasha guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Icyo bavuze none si cyo basubiramo ku munsi w'ejo. Ikigaragara ni kimwe, nuko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ashaka kwigaragaza nk'ushaka kugeza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mahoro kandi atiteranyije na FDLR asanzwe aho intwaro n'amafaranga nayo ikamurasira AFCM 23 mu gingabo z'igihugu FARDC zahunze cyangwa zanze kurwana kubera kwamburwa imishahara. Ubwo bigaragara ko ingabo za FARDC impamvu zitarwana nuko nyine ziba zitahawe amafaranga yabo ku gihe cyangwa se imishahara. Kwa Tshisekedi ayoboye igihugu gifite ibibazo uruhuri nta maka bigibwaho, ariko mu myaka 8 amaze ku butegetsi hari nibura kimwe muri ibyo yaba yarakemuye. Igisubizo ni oya. Yasanze kuba byagumaho cyangwa bikazamba kurushaho ari cyo cyonyine cyamuha kugumana icyubahiro afite uyu munsi. Mu gihe abura imyaka 2 ngo manda ye ya kabiri ari nayo ya nyuma yemererwa n'itegeko nshinga igere ku musozo, Tshisekedi ari ku gitutu cyatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bihurije muri mu ihuriro ryiswe kwa Tisio article 64 cyangwa sha 64 barahiriye kutamuha agahenge igihe cyose atarahagarika umushinga yatangije wo guhindura itegeko nshinga ngo abashe kuguma ku butegetsi. Nyuma y'imyigaragambyo kwa 12 Kamena yarasiwemo Martin Fayulu na Delice Sanga bakomereka bikomeye, Tshisekedi yasabye abayobozi b'amadini ngo bajye kumwingingira abayobozi b'ihuriro 64 bahagarika imyigaragambyo simusiga yari iteganyijwe kwa 22 Nyakanga na 26 mu gihe mu gihugu hose nyine ariho yari iteganyijwe ndetse no muri diaspora ngo habanze habe ibiganiro bidaheza. Ihuriro 64 gemeye icyo cyifuzo rirayisubika gusa ari Tshisekedi nyirantarengwa yo kwa 15 Kanama 2026 ko n'abatarakoresha ibyo biganiro ngo anagaragaza icyo agiye gukora ku busabe bwabo bwo guhagarika umushinga wo guhindura itegeko nshinga bazayisubukura nta kabuza uko asanzwe abigenza, kigira nkaho ashaka ibiganiro kugira ngo abashe gucuma igihe iyo abonye igitutu kimubanye cyinshi. Tshisekedi akomeje ku rerega ihuriro 64 nyamara umushinga wo guhindura itegeko nshinga awugeze kuri. Kwa 28 Nyakanga 2026 urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwemeje ko umushinga wo gutora referandumu yo kurivugurura utanyuranyije naryo. Iyi niyo ntambwe yaburaga nyuma yuko abadepite n'abasenateri bemejwe aje iyo referandumu ifatwa nk'ikiraro rukumbi kigeza Tshisekedi kukuza ku butegetsi kugera igihe yifuza. Ubwo turakomeza kubakurikirana uburyo bikomeza kugenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu bidakomeje koroha be na gato, bahanganye n'ibibazo byinshi bitandukanye. Gusa cyo kwibaza, ese Tshisekedi umugambi uzagerwaho
cyangwa abarimo Marite Fayulu, Derice Sanga ndetse n'abandi bazapfubya uwo mugambi wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nuko bimeze, we kanda subscribe nimba utarayikanda, uri tujye dukomeza kubana amahoro n'imigisha nyagasana atanga bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News komeze zikonogere, umeje kukwifuriza impera nziza z'ukwezi kwa Nyakanga.